Asenivusele babukeli bemsakazo EswatiniTV ligama lami ngithemko sembuyisa nginivusela nje mbukeli sehlelweni lithi Litsini Libandla. Ingani leli lihlelo la khona sibuke indaba dedenkolo sitibuka sithathela khona embhalweni kuthi ngabe umbhalo uthini wona. Kulamalanga lawa ke babukeli siphila emalangeni etikhathi tekugcina la khona emhlabeni sibona tinto tendeka nje ngendlela letingakavami. Lamhla ke ehlelweni sikhulumisa indzaba ye gender based violence. Mhlambe nje kungaba kucala nje kuchaza nje mbukeli ukuthi ngabe iyini yona le violence. I violence ke sithena siyibuka sakhanza ukuthi it's about using force to maintain power over others. Nasibuka ke I gender based violence it refers to all forms of violence towards women, men, girls, and boys because of unequal power relations between genders. So yabona ke mbukeli ukuthi lapha kusuke kusebenza lamandla ngekungalingani. Lapha ke siyabuka ke ukuthi the church has a critical role in preventing, intervention and healing from gender-based violence. This includes abuse, sexual assault, incest, human trafficking, and other forms of abuse, most often directed towards females. Lamhla ke ehlelweni mbukeli ngihamba nabantu labadzala ngihamba na dokotela Nyawo lo ngumfundisi lapha ebandleni la evangelical Mathapha akahambi yedwana ke umuntu omdzala uhambisana nemshumayeli Bakhile Lukhele usuka lapha ebandleni lase St Paul's Methodist Church lapha kaManzini. Angivusele abantu labadzala ngicale ngawe mshumayeli. Ngiyavusela Amen. Yes, ngivusela nebalaleli ekhaya. Amen. Asivusele dokotela. Ngiyavusela Themkosi, ngivusela ke nembukeli lapha ekhaya. Amen. Cha ngosiyami bantu abadzala sivele singene kuyo indzaba bese ngivele sengiyibekile ukuthi sikhulumisa yona indzaba ye gender based violence. Sibone I lockdown emhlabeni dokotela ngenxa yemkhuhlane iCovid-19. Sabona ema families asahlala ndzawonye endlini yinye noma endzaweni yinye. Sabona ke kwanza kuhlukubetana emakhaya. Ngabe lapho dokotela ungathini lapho? Ngiyabonga Themkosi lenzaba lesiteka kusi ngenhlanhla lembi siteka sime ngatinyawo. Lenzaba lena inkulu Themkosi. Stayikha etulu kepha nje kuye kube kuhle lokuthi indzaba lenjengalena uyele timbanzenta isukaphi. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu waba nekumthetho nalo umhlaba njena ume ngemthetho kaNkulunkulu. Ngibuye ke la ngachasa lokuningi njengokuthi uNkulunkulu ubeka umthetho laws ayidalele indalo. Manje ke na umuntu angayi avalo ethalama laws kuba khona disorder and then egcina kube khona destruction. Sibuye ke la ngakhuluma nje umhlaba wonke empela ngibekele nje ukuthi usebenza njani umthetho wangu ukuthi ihlahla umthetho wakhe langa nayo konke into ekhona emhlabeni isebenza ngemthetho wakhe. So you violate umthetho waNkulunkulu kuba khona disorder and then eventually bese kuba khona ke destruction. Asibuye ke lapha enzabeni yama families nakhona lapho umuntu wento waNkulunkulu wamenda futhi wasombeka emthethweni atawuphila atawusebenza ngawo abe siyaphumelela futhi ke na alandzela lo mthetho ngoba impumelelo inendlela yayo indlela eya empumelelweni ngumthetho waNkulunkulu. So you violate these laws then there is disorder. Now egcineni kube khona destruction. Manje ke la makhaya akunenzaba ukuthi bahlala njani
As long as bagcina umthetho waNkulunkulu babena makuhledile abantwana basesikoleni baye noma sebala, but as long as they obey God's laws there will be success. Cha ngiyakuva dokotela. Lapha make Mshumayeli la babe beyangahlali la ekhaya bekabuya mhlambe kupheleni kwenyanga noma ngeweekend. So nakufika ke le COVID-19 lo mkhuhlane lo hlasele wonke umhlaba. Lapha babe uphelelwe ngumsebenzi sobuye sohleli la ekhaya. Sekuvuka ukuhlukubedana lapho ke. Ngabe ungayithini lapho wena Mshumayeli? Le COVID-19 vele isetele nalokukhulu kakhulu. Ngoba njengobusho ifike kwathi bandvu kani bebahlalisene kukahle. Yafika yona yase ishintsha lesimo salelikhaya salokuhlala la khaya. Njengoba usho nje uthi babe abesemsebentini anesikhathi sekude ekhaya efike ekhaya ajabule aphinze ajike abiyele emuva. Umsebenzi kenyalo uhlele ekhaya nje umsebenzi uphelile ngoba le COVID intshintshe into letinengi vele. So uphelile lo msebenzi nasahleli la sekude nale lokungenisa imali ukuthi bato ukhona ukuthi batibone tidzingo tabo. Se kuncane lokutawumenda babe ahluthuke. So tawuhluthuka namake naye atibone asasengotini letsite. Kanzi kube nabahleli emakhaya bayakunaka lokuthi batidalwa taNkulunkulu. uNkulunkulu wadala umuntu. Wathi nakamdala uNkulunkulu wathi kuhle. Wathi kuhle. Nasebahlelisene amdalile lo wesilisa. Wasubona ukuthi kungcono ukuthi sale ngimdalela umsiti wakhe. Manje ngale simo seCovid naleti inhlitiyo tiyanjinja tibe dincane ngoba make utawufuna tindvo letitsite letitawusita umndeni babe akanayo imali. Babe utawubona ngathi mhlawumbe lo make kumbe natawulibala ukuthi bengicela ukuthi kanti nathi sibomake akukuhle ukuthi ungimake uhlale ugoqetandla. Kufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi kube khona indvolo yendako letawenda ukuthi kube khona lokuncane lotakungenisa kutomsita babe. Nasenihlele ekhaya secwayiso lengasisho nje mina lengisibhekise emndenini. Nihleli ekhaya funa nihlale ngekunakekelana niphinze futhi nizame ngayo yonke indlela ukuthi kube nibe nathi ukuthi uma kuvela simo lesinje njengalese COVID ukhona lokutasithatha la kuyosibeka phambili. Cha ngiyakuva Mshumayeli. Uyayibeka kakhulu make naye ukhulume kahlangothi sabo make uMshumayeli ngiyamuva uyibeka mbukeli uyayichaza kahle ivakala. Dokotela sowuphelile ngomsebenzi ngenxa yayo iCovid. Mabhizinisi avaliwe. Babe sosekhaya. Kubabe kuvuka idepression ifuna ngisho njalo. Njengoba asho make lapha ukuthi uma ke ufuna kube khona into labatendako. Asesithi ke nangimake kude mhlambe tindvo naye lebe kade iphilisa ngayo. Bekabuke yena babe. So ubhizi make ekhaya ufuna imali. Ufuna imali ekhaya lapha kufuna sithole kudla abantwana esikolweni ugcina babe uba ne depression. Mhlambe ngaleyo ndlela leyo segcina ke babe sobeka make esandla noma sekusuka kucabane ekhaya. Kulelo hlangothi lelo kukwenziwa njani lapho dokotela? Empeleni njoba sibeka nje Themkosi bekuthi uNkulunkulu usha umthetho indoda ayishaya umthetho imali noma ikhona noma kayikho. Kepha nje naku lesikubeka ke nasi lesimo losibeka kumanje indoda akende njani. NgesiBhayibheli indoda lokuthi father kusho isource
isource yakho konke lakhaya yenjabulo yamake yabantwana yenhlala kahle nekuvikeleka kwabo kunana isource. So indoda ke yashiya yaba irresponsible yephula lo mthetho weNkulunkulu ibe isource ibe vele ibanakile abantwana banakile bomake akunenzaba ukuthi imali kayikho kepha uNkulunkulu utawuyenta indlela futhi le ndoda kufanele bese ngene egangeni ngoba imali ikude. uNkulunkulu usinike ingqondo ukuthi umuntu acabanga ukuthi mase kunje ngitawukwenza njani. Indoda nayigcina umthetho waNkulunkulu noma kunemali ngoba kuthi imali lempilo lela nikwe uNkulunkulu ikhona indlela sekungena khona ke ukukhulumisana nene. Indoda avamisile kamadoda kwesaba ukuthi engishayekile manje bese yaculusa nje uhambe yotsheleka imali ngale behind the wife akusafanele ke lokho kufanele kube khona ukukhulumisana bekhaya kulesimo lesinje. That's why ke kubangena depression bangalokuthi lento yayiloko yayizina lapha engqondweni uyayizima awuyithola impendulo ufika nalulaka and all these things. Kanti lokukhulumisana nje kakhona nasimo lesikhona sende njani nabantwana sende njani sisibekwa etafuleni sithola njani nakunje. Okay naku ke make mshumayeli wami emadoda nawo lemakhaya ayahlukubedeka but ke azivamisi kunaka kakhulu ngala kubobabe kunakwa kakhulu kubomaka. So now amadoda ayahlukubedeka asabe kubika ibinze nako indoda kani yahlukubedeka itawutsini isociety ngabe lapho libandla lemsita ngani babe lapho ningathi ungathini lapho mshumayeli? Themkosi libandla linato tindlela tekukhulumisa bobabe. Ngesintfu kuthiwa kuyiwa esibayeni. Kuyiwa esibayeni la kufike kukhulunywe khona ndzaba tabobabe. Bomake kuthiwa kusegumeni. Nale emabandleni kulelami libandla ngisho njalo. Kulelami libandla ikhona leti ndzawo lapho bababe bahlangana khona babodwana bamthole umuntu lotawubakhulumisa kuthi kufuna nempilo bacubeke njani. Okay, so hlukubetekile ke babe njengaloku kuchaza Themkosi ukuthi nangibabe sohlukubetekile lebandleni bakhona laba trainiwe laba celwako ukuthi ase utokhulumisa naba lasebahlukubetekile kunaleto tindlela leto. Siyabonga Nkosi yami mshumayeli mbukele ekhaya sehlelweni lapha Litsini Libandla ngicabanga ukuthi lapha ekhaya nawe uyalandelela sawunawo nembuto nawe ukuthi lo tawuthela kubo abantu abadzala la asisijike emarket mbukele sinathe manje siyabuya nje masinyane. Mbukele msakato wakho EswatiniTV sehlelweni lapha mbukele Litsini Libandla lamhla sibuka yona indzaba ye gender based violence ngembukeli lothandza kusivulela emsakatweni angihambi ngedwana ke ngihamba nabo bafundisi bami ngihamba na Dr. NT Nyawo losuka lapha ebandleni levangeli kumathapha akahambi yedwana mlomdzala uhamba nemshumayeli bakhile elikhele usuka lapha ebandleni lase St Paul's Methodist Church lapha kaManzini ngembukele eBhayibhelini lengcwele laNkulunkulu encwadzini ya Ephesians 5:23 umbhalo longcwele ukhuluma amagama lamakhulu lapha uthi for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which is the savior. Nkosi yami lana dokotela kunembukela lapha ekhaya usinikete umbuto uthi ngile kumfundisi
ngiyocela lusido. Umfundisi wathi indvodza yami inhloko yelikhaya. Angingayibuti ukuthi yendani ngoma itobe seyangihlukubeda. Uthini lapho dokotela? Oh, Themkosi usibute ukuthi ebandleni sente njani. Usiwachasa ke lemshumayela lapho ukuthi likhona vele inhlelo dekusita ukuthi inhlangano temadodza talabasha talabomake tabafela kade. Manje nguleyo ndzawo lenjalo lapha abantu bangasitana khona nanokuthi nje phela empeleni bafundisana bomake ukuthi ukhuluma kanjani nababe, especially vele nasebona sewuhlukumetekile naye. Khona amadodza angakhuluma nawo, amadodza ngente njani nasekunje labanye bawathi uthatha izembe ushaya isihlahla phela leliphukuphuku. But akweluleka abantu abadala amadodza asa experience le ngoba kuqala umhla lo into yayitona belokhu ikhona. Kepha nje lokulalela ngiphinde ngibuyele lapho Themkosi lokulalela kwinkinga ngoba wa violate umthetho waNkulunkulu bana disorder kubana distraction. Ya ngosiyami madoda longangiphendule songamphendulela make lo mbuto lengubutile. Uthi lombukela lapha ekhaya indvodza yakhe iyamhlukubeda. Shothi imhlukubeda ngale ukuthi yona ithi inhloko yelikhaya. Uthini lapho make ngithi kubalansiswa njani lapho? Yebo, liqiniso indvodza inhloko yelikhaya. Make nangabe indvodza seyiyamhlukubeda akumele make athule. Okay. Akumele athule. Kunetingoni lafuna ngoba lokuhlukubeda kucala kancane. Kucala kancane. Doubt ngabona ukuthi hayi khona sekumadima ke manje. Sekufuna ke bese uyasukuma uthatha tinyathelo ngoba uma atawu kunalokho lokuthiwa dibitendlu letingafuneki dibitendlu ngoba tigcina tikufa kulamalanga lamhla nje tigcina titimbi kakhulu sekukufa kufuna make nangabe so umhlukubeda ngalendlela ukuthi uyabona sekubi kakhulu asukume nangabe ngumake lo sebandleni bakhona bafundisi ubona ukuthi hayi lana akusahambi kahle uya kumfundisi wakho ukhulumisane naye ukuthi mfundisi lana nginana simonasi mhlawumbe kutakwendeka ukuthi ngendlela lethide bagcine bamtholile nababe bamkhulumisa. Okay imagwami dokotela how can you see noma how can you know ukuthi lo muntu lona u relationship le abusive? Yeah, so empeleni behavior yabantu yehlukile. Lo munye ukhanza ukuthi sowubinzela kakhulu noma uthi uyakhulunyisa vele akuhlale lapha ahlala khona. Noma ke vele asebenzise emandla njengoba kakhulu nje lapha sisusa saloku le abuse iba sekuthenini make sija lesibuthakathaka hayi ngoba edemanda but emotionally indodza ke even physically inemandla bese usebenzisa lokho lokungafanele akusebenzise vele sikuyabona umshayeli noma akasamkhulumisi uyamphakelana ukudla kasa indodza kayisadli sekuyasho ukuthi cha bekukhona lo sekwentekile ungasalungi lapho ngiyabona nje vele ukuthi mhlambe noma uyesondweni kanti akasihambisani namake vele ahlala nalo ushaya imoto lakhe nawo siyabona ukuthi sekuthi emdlelwana lakhaya. Okay make mshumayela ngalesinye isikhathi indlela esikhuliswe ngayo emakhaya sikhuliswe mhlambe lo muntu ukhuliswe ahlukubedwa ngakugcina sekwenta ukuthi naye agcina ahlukubeda labanye abantu ngokuthi naye wahlukubedwa. Nilibandla nibakhulisa kanjani umuntu lo lokukhule ahlukubedekile ukuze uthi angahlukubedi kusasa? Themkosi njengoba ngeke ngasho ukuthi emabandleni sinato
letindzawo lokuthiwa la kusegumeni banemine ngisuke ngigcile kakhulu ngala uboma ke kaningi yes kunema sessions lapho lo muntu sithi singambona ukuthi hayi vele kukhona lokungahambi kahle kunetindlela tekuthi asonzelelwe akhulunyiswe aqondziswe ngakwelibhayibheli lo munye ke angabasafuna nalokulalela ubese uba nengani kakhulu angabasafuna ngoba lo munye uhlukubeta ngendlela yokuthi angadiboni lokho uyahlukubeta angadiboni inhlobo ukuthi uyahlukubeta but wena lo lapha ubone lokuthi hayi kukhona lokungahambi kahle uyasitakala umuntu uma ngabe afuna lokusitakala but ke lana ngabe sekubonakala ukuthi nelibandla seliyehluleka ngoba kuyenteka nithi niyamzama lo muntu ukukhanzakala ukuthi vele seniyehluleka kuye bese kufuneka ke ukuthi bese niyaphuma seniya kulaba labaceceshelwe lokuthi bakhulumise abantu labanjalo. Cha ngiyakuva Dotela ngiyakuva lenzaba ngathi uyafuna kuyilobola le lo mzalwane wahlukunyedwa naye ukubona ekhaya kubaba wakhe ngiyabekisa mhlambe ashaya makwakhe naye wathi ukuthi hayi shothi umfati into yokuthi nje ngibuhle ngishaya naku ke so yakwenda uyakholwa but lento uyakwenda ngalo ukuthi ucabanga yena ukuthi ngiyona ndlela kahle inzima yini ke Dotela nidlalako na nibafundisi nilibandla ekulungiseni lo muntu loyo uteka yona sibili ngoba phela empeleni nase usinzisiwe i-commitment yakho kwenta i-culture yasezulwini ikhona i-culture yethu njengeMeswati ukuthi umfati uyamshaya umfati angamtsheli ukuthi utakwendani kanti lapha sikhuluma khona indaba ye-communication uma ke ngisahamba ngisayijozi nanakunalana sowushido ke lapho make ukuthi vele sinato leti inhlelo njengalapha njena ebandleni ngisho ibandleni lami sina couples fellowship every month once a month ngibabonela basitakana bayakhanza le ndoda vele senje nabona ukuthi ngoba indoda kuthi isikhathi vele inayo lengane kuye kutelo make asho ukuthi ayibithi indoda ethi ngendoda ngineslave mina ngeke ekhalami lakhe ngilomunye kepha lo muntu nakholwa sibile empeleni phela la kukholwa kuhambelana kulalela uthi akufunza lapha na ukholwa phela kufuna kulalele wente umthetho waNkulunkulu waphondle umthetho waNkulunkulu ke kune disorder ugcineni babulalana abantu bese kuba ne distraction indoda ikwati lo cha ngizanashintsha phela insindiso ifika noshintsho ngeke athi umuntu usindisiwe kepha ushintsho lungabi khona there has to be change of life Makabushumayela ikhona ini reporting structure emabandleni ukuthi nje mina ngingumuntu lomusha la esontweni ngiyakhona ku reporter mhlambe ku chairman wami noma ngivele ngijime nje straight ngiye kumfundisi ikhona i-reporting structure lapha nje ebandleni nasikhuluma ngemuntu lomusha kunalabaphethe abantu labasha lapha kulabantu labasha noma ngicale ukuthi ngoba embandleni sina lapha kithi sinalo kuthiwa ngema society emakubandla emagatsha lamancane yes lenzaba yakhe itawuqala lapha kuleli gatsha lakhe lapha phasi nakhona bakhona labaphethe labantu labasha khona ikhulumeke khona nayihluleka lapho ke sengikhona ke itawukhuphuka ikhuphuke iziyofika lapha kumfundisi ikhona ilokanyana i-reporting structure. Okay Dotela lo ngathi nje ngiyafuna lokuthi lo ngathi ngiyashashisa ngalama questions ami ngiyafuna lokuthi umbuto lanawo nembukele ekhaya sembutele futhi simphendulele ngala angasali umuntu ane question mark naku ke lapha emasontweni emabandleni sivikela njani vele i gender based violence nyalo sosikhuluma ngokuyivikela
dokotela singameli ukuthi kuze make ashaywe ngibabe siyivikela njani tikhona indlela ukuthi si lentendako nibafundisi nilibandla lekuvikela intweni njengalento ya ecishe sidawukela ukuthi mhlambe singathi siphinza into yinye lokuthi phela umuntu ulungiswa sifundiso sefansi ngibiye kuloku lakhuluma ngako make lokuthi kulesinye isikhathi lo hlukumedekile akayi lapha phasi vela condzele kumfundisi sineke siyathi lokuthi we are approachable sesayibamba ngendlela mhlambe size sifike khona la nizaba ngaba isuka khona mhlambe wabika lapha abahlala etikwayo ngoba umuntu basikuyasentshendwa nje yabo so uyayibika ukanti cha sengikhohliwe uyanakekeleka siyamnakekela umuntu basisi sibelusi kude lenye indlela ngaphandle ukuthi abantu bafundise umbhalo kaNkulunkulu kuphiliswana njani emakhaya le mthetho wabe kaNkulunkulu indoda yawushiya uyisene nini namathele basibabanyamanye akube khona ukuvana la khaya mawungasavana emkakho noma indoda yakho nje so uyaphula umthetho kaNkulunkulu so you reap what you sow. But nje mfundisi ninako ndokotela lokuthi hlangana bomake hlangana bobabe hlangana iyouth kanjalo lokuthi bafundzise nje sinako impela kunenkonzo tabo babe njengoba maka kasho nathi sinato talabasha senior citizens ngoba labo bona bala sesinama sithi Libandla banqobe ngoba lokufelokazi bese ngathi abantu say negative thing sithi banqobe sesiyathi ngoba kunabanqobela abasha nyalo bomakoti so we really ngaba liphutha singabendela inkonzo uhlangabelana how do you cope with loneliness, how do you cope with sexual desires yabo konke lokhu siyakufundisa le in these sections. Cha ngosami siyabonga kakhulu abantu labadzala mbukele ekhaya ngenxa yesikhathi bengafisa ukuchubeka ngihlale nabantu labadzala lamhlala e-studio but keke ngenxa yaso sikhathi umuntu uhlelo akashaya libeke lapho kungaba kusho nje mbukeli ukuthi siyacela nawe lapho ukuthi usibhalele ube nawo umuntu loba nawo ufike ngalanga kithi ungakhona lapha ekhaya siyabonga kakhulu ukuthi bongahlala nathi ngiphize ngibonge kubantu labadzala ukuthi bebangasihlonipha nje sibe nabo ehlelweni sikholwe futhi ukuthi sidaphinde sibe nabo evikini lelitako sikhulumisa yona lendzaba lesikhuluma ngayo mina igama lami ngithemba Sembuyisa ngithi usale kahle mbukele ekhaya ubukele kahle inhlelo edlanzelako emsakadweni wakho eSwatini TV sibuko semaswati.